Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala amin 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 qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha qala li Jibril alaihi salam raghima anfu abdin adraka abaweh aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah qultu amin thumma qala raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadan lam yughfar lahu faqultu amin thumma qala rahima anfu imri'in dzakartu indahu falam yusalli alayka faqultu amin. Dari sahabat Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam situng bakto naik ke situng mimbar otabe tempat khutbah beliau. Biasa beliau mun khutbah mun anasehat amau idhah ongke ka mimbar. Oleh situng dakundak Kanjeng Nabi ada bu amin. Ta'abid ongke boleh dakundak si nomor 2 Kanjeng Nabi ada bu boleh amin. Dakundak si nomor 3 Kanjeng Nabi ada bu boleh amin. Sahabat heran. Sahabat atanya, ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza. Kaula tak pernah katengal panjenengan berbuat semacam kak dinto ya Rasulullah, sobung angin, sobung napa panjenengan jawab napa? Amin. Ongke pertama amin, ongke kedua amin, ongke ketiga amin. Kaula tak pernah katengal panjenengan ada bu amin, sobung papan apa kak dinto ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi adabu qala li Jibril, dateng ka engkau malaikat Jibril atua engkau sing ngoca amin. Dua nama malaikat Jibril ni kata lo, dua nama malaikat Jibril telo. Sepertama malaikat Jibril atua senikah. Raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celakalah bagi seseorang tadi itu masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya, falam yudkhilhul jannah, tapi sayang 1000 sayang, ring tua kelak tak bisa melepuh orang kelak ke surga. Celaka orang nikah. Orang senoto teh orang tua duaan otabe noto ten salah situng orang tua duaan bapak otabe ibu keng ring tua kelak salah situng otabe kedua na tak bisa melepuh anak peneka ke surga. Celaka orang gila. Ada boleh jalan kang kuy orang ni kemula tak mangki ke ridho na ring tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho na Gusti Allah terletak tergantung ridho na ring sepo dua, bentu na Gusti Allah juga tergantung bentu na ring sepo dua. Oleh karena kadinto para hadirin saya sangat badan kul muljaki ring sepo jak siak-siaki khusus saya ampun le sepo. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man asbaha mardiyan liwalideh muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi hari aku kepadanya murdian liwalideh, akan tetapi orang tuanya ngeridoin mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya, wa ana anhu sakhit, engkau pegel ke orang dia, engkau ngamuk de orang dia, engkau murka de orang dia, keng orang dia oleh ridho orang tua dua, fa ana anhu radin, engkau norok ridho kia. Orang ri oleh bentuk dari Gusti Allah sokor oleh ridho ring sepo dua dabul Gusti Allah wa ana anhu radin, engkau ridho ko orang jiria tekan ko asal bentuk ko orang jiria. Bisa bayangaki para hadirin, anak ring tua pegel ke anak ring tua, anak tak bengal mulai, guru pegel ke murid, murid tak bengal masuk sekolah, koli ngamuk sera nyaman jeregen ngamuk, koli tak bengal alako, atasan ngamuk, bawahan tak bengal ketemu. Wa nika Rabbul Alamin.
Gusti Allah sandi langit, sandi bumi bentuk sokoring tua kaul manjenengan ridho, Allah Ta'ala juga ridho. Tapi sebaliknya, wa man asbaha mardiyan li muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Dan barang siapa yang di pagi hari mendapatiku meridhoi kepadanya, engkau ridho ke orang jeriah, keng sayang ring tua duaan bentuk ngamuk, ketahuilah fa ana anhu sakhit, engkau ye norok ngamuk kia ke orang jeriah walaupun kau asal ridho. Ampun banyak cerita-cerita dalam kitab ben para masyayikh guru-guru kaulaban manjenengan medepak kakul manjenengan derma hebat orang yang bekte kering tua dua. Malaikat Jibril sak tua pak. Bayangake. Bene kiai, bene ulama, bene beli. Sak tua serah Malaikat Jibril sak tua. Raghima anfu abdin adraka abawahi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Celaka mon bada orang nototen ring tua duaan otabe salah situng ring tua duaan keng ring tua duaan kele tak melepu orang kele ke dalam surga celaka. Sak dabu celaka sak tua celaka ri malaikat Jibril sa amin sera. Gusti Kanjeng. Waduh. Celaka ongkur ya. Malaikat Jibril saat tua, saya amin Gusti Kanjeng. Tak terima ada rem kira-kira. Ayo. Saya tak akor biring tua mulai mangken. Ayo Pak akor. Saya tak sarmo biring sepona. Pebejetin sampean lah. Pemor salin sampean lah sokor kering tua nama pan. Insyaallah ki harapan tobat insyaallah. Pak Alemin. Pebenyain ibadana. Palemen ilmuna mon parlo ilmuna nyon dulange amala benyan ngak tase kengkering tuna bengal demi Allah amal tak bekal bedergen apa-apa sama sekali beda kana ngode mator de ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah kau lekak dinto semalam salat 1000 rakaat ya Rasulullah. Lacu 1000 rakaat nikah bi kula hadiaki kencerna de ibu kula sampun sobung umur ya Rasulullah. Napa tahan kau lekak dintu ampun cukup meles daripada bekteh kering sepo dua membalas budi de kering sepo saknya ma ibu ya Rasulullah 1000 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak anak ngode kele. Mun saumpamana 1000 rakaat kakek kencerne beki de ring tua binen kakek 1000 rakaat kakek mun pentinga kibi senyabeen bek to ibun kakek ngeleraki kakek maka 1000 rakaat kakek ada erkena 1000 rakaat anak kencerne sebeki kering tua pentinga kibi senyabeen dari nyabe ibun wallahi ada rekena, ada koncon, ada apa-apa nah. Demi Allah, pebejetin pamor salin orang para hadirin. Sokor kering tuana mapan. Cak dan mula mati ring tuana. Apa boleh ring tuana yarap mati nah? Apa nikmatan di anak mun ngak nikah? Malaikat Jibril si doa. Kanjeng Nabi si amin. Insya Allah. Ring sepo kul manjenengan bekal bunga ning alam kubur amin. Ring sepo si sakit paring sehat amin. Ring sepo si ki beda umur tambahan umur amin. Pesabar pacar tak sabar Pak. Ngurmat ring tua ni kepacar berat Pak Bu. Berat tah. Mun anak gelek tak bersabar atau karbi ring tua. Tak sarmo pacar sabar ni kekutuh. Patalaten ngoromat ring tua. Jaga ring tua. Cek sampai ring tua ni kepun ngalah boleh ke kulibi sambian Pak. Ring tua pun banyak ngalah ke kuliban jenengan. Berapa tahun kuliban jenengan ni kintungi ring tua. Termuka titik ilmu si manfaat. Amin. Mentermuka kuliban jenengan setaja sen di anak teti anak saya soleh-solehah. Amin. Termoga majlis nikah ongku oleh majlis tetiakin majlis sebakal oleh ridho Gusti Allah amin majlis sebakal mafhunga dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma
Amin. Nomor 2. Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan lam yufar lahu. Faqultu amin. Celaka mun beda orang nototen bulan Ramadan keng orang kelak tak saporan yang bulan Ramadan. Malaikat Jibril sa doa sangot sa bu amin sengoca amin Gusti Kanjeng. Malaikat Jibril sa tuwa celaka orang senototen bulan Ramadan keng tak saporan yang bulan Ramadan. Kanjeng Nabi sa bu amin. Dar kira-kira. Celaka tak celaka? Beda orang tak apa sah, tina bener urus nak kuliah sambian pak. Tahu saya kebeci, tina. Arus angkun tak terode ya, keng tak kuat kuda setan pak. Beda orang mungkin tak apa sah, beda baru muka pasaan, mun bisa pak enggak. Perkara tak pak enggak, beda remah mun tak kelima pak enggak. Cek kapi hidayah dari Gusti Allah. Mun karpa tak terus ni kak. Keng karena setan saya menguasai daripada nafsuna, sehingga abang tak berdaya pun tak mampu menahan daripada emosinya. Mun kula ben manci dengan takdir tadi dengan pasah. Orang yang tak pasah tu aki oleh hidayah. Cek ngocak mun kok tak kira, mun tang anak tak kira, mun tang keluarga tak kira. Cek ngocak ngak nikah. Belum tentu laku orang yang tak pasah makin belum tentu orang makin tak pasah, bahkan mungkin mabuk. Dekik malam bisa tobat kula kuna mate husnul khatimah. Siapa sehari makin ternyata angaku lebih bagus dari orang lain. Aroma sahabat lebih muljah dari orang lain. Bahkan ngenyek ke orang lain. Ting malam pas takdir tadi orang masak kula kuna mate. Sul khatimah. Benar berarti sambian soro tak apa sah. Mun ngetelak ring tak apa sah. Tua aki tak usah nyek. Aneh kebekal lebih manfaat daripada sambian tua cuba ke orang lain. Bereng tak apa sah. Allahumma hdi. Mantar Allah mahdi. Mantar oleh hidayah. Mantar oleh hidayah. Materi buka atena, materi ini kekuatan bisa apa sah. Hebat mau nggak nikah. Paham ini? Tapi mau beda orang bulan pas sama tak sepora. Berarti orang dia tak oleh tu celaka dari malaikat Jibril. Na'udzubillah. Malaikat Jibril satu ni kebab benain mainan bulan pas ni kah? Si mau jumpa apa sah ni kah Gusti Allah. Malam yufar fi syahri Ramadan. Lam yufar fi syahril akhar. Orang yang tak seporan yang bulan Ramadan tak bekali seporan yang lain bulan Ramadan. Report saya sepora. Terakhir. Malaikat Jibril ada bu. Raghima anfu imri'in. Dzukirtu indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Celaka mun beda orang sebutnya mana sampian wahai Kanjeng Nabi, keng orang retak gelem maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang sengeding asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng tak gelem maca selawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Cara maca selawat saben ngeding asmana Gusti Kanjeng Nabi pabanyak maca selawat ke Gusti Kanjeng. Karena selawat kalau manci dengan nikah sebekal maraki paki semak ke Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Aqrabu majlisan minni yaumal qiyamati aktsarukum alayya salah. Al hadits atau kama qala. Paling semak-semakan kakek kapi pagi ning dina kiamat hijri orang sepaling banyak maca solawat. Cak dan tek majlis selawatan sak selawatan. Cak makin dah tutup kapi tak kok corona pak. Syalakoh selawat, sing indung anak selawat. Sing ngocek cenge, si amasa selawat. Lah tempeng apa cocok ngerasane orang. Apa asah keng colo on aghibah. Yeri ya saya kocak banyak orang apa asah keng tak oleh apa-apa, cuma oleh lapar, oleh arjeng. Sebab apa? Cuma apa asah tak ngakan tak nginum tapi maksiat tak pancet. Berarti ini cuma apa asah secara zahir tapi tak apa asah secara batin. Mereka apa asah nikah mon cukup ngakan tak nginum tak dentek ring tua, koceng kelar Pak. Mun karo tak ngakan tak nginum, kana kene kuat. Maksud tak apa nikah supaya kau manci dengan takut ke Gusti Allah berarti menghindar daripada perbuatan maksiat dekat Gusti Allah. Telok nikah ngerti. Celaka orang monototen ring tuanah keng ring tuanah gila tak melbu ke surga. Kanjeng Nabi sak jawab amin. Celaka orang sinototen bulan Ramadan keng orang gila tak saporan ning bulan Ramadan. Kanjeng Nabi sak jawab amin. Malaikat Jibril sak doa. Nomor telok.
celaka. Ya jeriah pasera orang saya sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi keng orang gelak tak gelem maca selawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi sa jawab amin. Mara kadin to telok nikah cek sampai kon panjenengan melo dua nikah. Aja nikah dua cuba nikah. Celaka orang senototen ring tua king tak bekte kering tua. Celaka orang nototen bulan pasah king aban gelak tak sapora. Celaka orang nototen ring tua king orang gelak ring tua tak mlebu ke swarga. Celaka orang nototen bulan pasah king tak sapora. Celaka orang mun sebut asmana Kanjeng Nabi king mun orang gelak tak maca selawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Tentu nak kelaban cara ikhlas, cara khusyuk, mau selawat, cek ring-cerengan, mau tarawih deki, mau maca selawat, cek ngar-ngar-ngaran. Wong sulan, tahu saya sini kebiasa baiklah. Engki, adab tata krama. Mosok sampean ngolo kiai sini kan tak pantas. Sampean ngolo Be Mahdi pesene kan tak pantas. Buat, tak pantas. Ngolo Pak Teng gitu tak pantas. Potong gue tak pantas. Mosok Kanjeng Nabi olok sini ka. Belajar dem masih cara dia aja. Biasa baiklah. Apa boleh tarawih pokok atau saat tarawih mulai kebenteran gelu je lah. Ngok tedung. Ibadah carkacer ibadah atau ilmu ni dari ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tapi tanpa ilmu tolak amal lah walaupun nyodulange. Walaupun banyak ngak gunung ngatase. Mun ibadah gela tak dasaran kalau ilmu termoga ilmu semanfaat. Termoga panjenengan selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin waghfir lana ya khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal wa najjina wa ahlina wa auladina min ahli ad-dhalal wa fi'l al-juhal ya azizu ya karimu ya muta'al ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat isma' sawtana wastajib da'watana birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.